أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال تعالى في القرآن المجيد وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lapho umhlaba usuzamazama okokugcina, unyakaziswa okokugcina, ngabe umhlaba usufike egcineni na? Umbuzo loyo. Allah uyasitshela futhi kwiQur'an ukuthi labantu laba abenza ukukhohlakala emhlabeni, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, mabetshelwa ukuthi kholwani njengokhola kwabantu bonke, yenzani kahle emhlabeni, bona bathini? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha, ngabe usitshela ukuthi sikholo njengeiphukuphuku. Babiza amakholwa eqiniso ngani? Ngeziphukuphuku. Allah uyabatshela, uyaba-addressa. Uthini Allah? Ala innahum humus sufaha, iphukuphuku yibo, ilima yibo, itunqa yibo. Subhanallahi walhamdulillah. Kazimulo yonke imfanele Allah, udumo lonke lumfanele Allah, yena yedwa. Subhanallah. Then Allah uthini? Walakin la ya'lamun, but they perceive not, they don't know ukuthi iphukuphuku yibo. Qhubekani-ke nina nibanithumelela umlayezo belokhu bethi niyiphukuphuku. Qhubekani. Fa innama alayka albalagh, okwenu ukuthi nibathumelele nje umlayezo, nibatshele, nibanikeze umlayezo kuphela. Wa alayna alhisab, yimina mdali wabo engizobehlulela. Akudokwe ligayelwe nini ukuthi bayanilalela noma banilaleli, bayaphenduka noma baphenduka. Don't worry, wala tahinu, don't be sad, wala tahzanu, don't worry, wa antumul a'laun, kungekudala uzojabula, kungekudala uzonqoba, in kuntum mu'minin, as long as uyikholwa leqiniso, ubambelele ekholweni ngeqiniso. Lalelani-ke bafowethu, ngiyaqhubeka nenkondlo yami ebuhlungu, engizwisa ubuhlungu mayelana nokwenzakalayo ezweni lakithi sakhile. Kubolile ezweni, kubole phuhlu. Uthi kumdali, konke lokho kubi okwenzakalayo kithi kungenxa yemisebenzi yezandla zethu. Singakaphenduki thina, angeke umdali azashintsha isimo. Kumele thina qala size siphenduke, siphendukele kuye, singalilahli ithemba emseni wakhe. La taqnut min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Singalinge silahle ithemba emseni ka-Allah. Allah uyena othethelela zonke izono, akhathalekile ukuthi singakanani. So bafowethu, singakaphenduki, sayeka yonke lemsangano lesiyenzayo, sayeka ukuyitshela, sayeka ukuyikhukhumeza, sayeka ukulokuzana, ukubukela abanye abantu phansi, sayeka ukuzibona thina singcono kunabanye abantu. Singakakuyeki lokho, sayeka ubuhlongandlebe, savula indlebe, salalela. Umdali uthi isimo ngeke azashintshe. Lalelani ukuthi emhlabeni kubole kanjani. Hey bafowethu, emhlabeni kubolile. Kubole maNazaretha, kubole maSiyoni, kubole ma-IPCI, kubole ma-Watchtower, kubole zinyanga,
kubole Zangoma, kubole Mathwasa, kubolo Gobela, kubole bazali, kubole baculi, kubole balingisi emsakazweni nakumabona kude, kubole baholi, angisakhulumi ngephalamende, kubole Phuhlu, kuphithiza izibungu, kubole phoyisa, kubole phoyisakazi, ubalekela epolice station uthi uphephile ufike uhlukunyezwe phakathi ekamla lamaphoyisa. Ngisho nokudlwengulwa, udlwengulwa yiwo amaphoyisa phakathi epolice station. Kanti kukuphi lapho sophephela khona? Wake up, ma-Africa, and smell the worth of the nation. Wake up before it's too late. Abantu mabaphenduke bakhonze umdali ngeqiniso, bayeke uqhuba amakhanda aqinile, bayeke ukuzenza osiyazi bebe bengazi lutho. Sengathi umdala angazivula amehlo, asivule ingqondo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.